Pogodak je postigao igrač sa brojem 2 Antonio Marić. Napad 10. Pogodak za srebrno, ponovo postigao Antonio Marić. Bijela kartica broj 2, nego drugi pogodak. 2 minute 39 sekundi do kraja treće četvrtine, srebrno 5, Elita 3. Pogodak za srebrno postigao igrač sa brojem 8, Frano Kordić. Prvi njegov pogodak, 6 za ekipu srebrno. Srebrno Elita 6-5, 3 minute 58 sekundi do kraja četvrte četvrtine. Igra se posljednji minut. Iz igre isključen bijeli 10 Matoj Crčević. 50 sekundi. Sekundi do kraja. Trideset 28 sekundi. Druga serija. Pogodak Milić. Pogodak Elita, konačni rezultat 9:7.